Hatatudu, ahemor, spime se yamad antra gant pepini a ranor, a spime se yamad antra gant telomel lié. Dur d'arro tudu e ya matre antrao gant telomel. Bijadur et kaoud ar ranor evel bebzulvintin, izio evo krogen an abaden et takeder manu, l'hermement stalier de KLT, tiar ro bromontroles, skolvreiz un tiemband, agaman dizale evo mirdir skionchou. Ar siou, a zo staliet amman ie l'air sevenadurel on ar c'hoant diskwez dior, saliou cinéma, ur zal c'hoariva, son adegou, abadenou, ur preti un ostaleri levraouek, pe adra da zidui amman melardor. Tu chantig evin me gant Yann Navil Vicher Jean-Philippe Davodo, brezhoneger yaouan deske brezhonegantan daouvlasso, Berntrao eno da gontalion. Poenedin bremañ mondat kavout an arzourez a barzez Clarice Bayeul, o c'hortoz a c'hanon emañ en ur lec'h anvet la virgule, ale deuet taganion da bourmen var balibreiz. Salut, dit Clarisse, pénons mon compte. Hanta gulbena, ma de jeté. Mon arabe mat kenan trugaré, et mon maman en l'air enlevé la virgule, petra y a l'air C. L'air zewe naturel, ne oui digoret. Mat. L'air makawer mirdiniver elle en tran, hag en estaj kentan. Gant leorio, oui da vugale, hag l'air oui da vugale, hag c'hoaio, oui da famillo. Hag l'air évite la bourrade un temps? Ya, waka actreset, mais berntu de la bourrade. Rendez-moi Kreger penat cause ganit, gant à léorment la pluie que tu as oubliée dans ma chambre, pegen brau, léor leun a varzonegou, hag a boltrigi, penons e oas krog da skriva barzonegou. Bah, pour un crenardé, c'est wel berntut, a goudeze de dendro d'un doare ekrenwar daou pe triblasso, pe war matehe. Ya, evel un ezon? Evel un ezom, ya tarzara enon, e kassanze meiz ou djiko ranon bar vue. Ah ya, gant petra e vezez a wenet neuhe. Gant tout pez a zo tro drodi, ar bet, an dar emprejo gant dut, hag ie a surtout mammas pezo en di a bars, quoi. Pugur len en meus un toulad ma de da varzonegou, hag e santer un doare melkoni e bars, a diout, de speler et teu ar melkonize. Deus plerete, deus ar bet, a zo kri o ar. Hag ie mahad e peus di oui, non que mestre ou arne, quoi. Et vese et teu, forcément. Piou e da lenner kenta, Clarisse? Meus oan e an dud war Facebook, pugur... Peptra a skeniez e velse? An darn vrasan deus barz an ego ave kaset war Facebook de gentan, ya. C'hoant e oa emband me mestra? Ya fait goulen gant an dut war Facebook justement une goulet geni meur a wech ba blanc de bras ne em bonneske de varzon ego ba war an code war actreset vc mais venefin e vet di meren ma da war rien. Ah savait de leur brau? Jansmeus. Une an eus da skridou varzon iel te savait d'ur film divariben davare peseurt darvou de wandraze. Bah un darvou dispicial pugur un disparti hag hemmeus bet esterel an drahe de gentan gant un desten a goudeze an de war l'air me jonget per hag pas ewel ur filmig ou esat pugur meus ke gwedze biskoaz a rok. Hag e beskignet ar filmze? Ya e beskignet balan nuan, ya. Hag eus paket ur priz ouspen? Ya, genre, meus betiye. Gouramenou, sur on eus c'hoant gwelet ar filmse, c'est les dévodustun eus e deus tellement fort. Je t'aime tellement fort que ça me réveille la nuit. Comme un cauchemar. Ou une évidence. Terrible. Un truc qu'on préférerait pas regarder en face. Qu'est-ce que je vais bien faire de tout cet amour, bordel? Il tient pas dans la poche. Il tient pas dans une journée non plus. Il lui faudrait une vie au moins pour tenir en entier, debout. Il envahit tout l'espace de la maison. Prend toute la couverture dans le lit. Et l'oreiller, évidemment. Il accapare tout le cerveau disponible. Il rend tellement heureux, et fou, et en colère, et comblé, et effondré,
et léger, et abasourdi, et mièvre, mon Dieu, c'est pas possible. Et heureux encore, et désespéré, et vivant. Et vivant surtout. Il fait peur au chat. Dans le ventre, il brûle trop fort. Dans le cœur, il cogne trop vite. Je sais pas où le mettre. Parfois, il s'endort d'épuisement. Et je m'endors avec lui. Et puis au réveil, il est devenu monstrueusement grand. Ça me terrifie de joie. Et j'ai beau me dire qu'il faudrait m'en débarrasser, je vois pas bien comment faire. Je peux quand même pas le tuer. Achaz a c'hoari brautri, megavdin. Jonge di. Tet rond poueza war ar fedeo, film amateur. Amateur de vat, war an commande bet, war zewel filmo en rola ar zon, man bet, quoi. Mais dev sakant eus rond mont war an NC. Pedeski ober. Perak pas, jonge ne me zenze, mais meus que loket me jonge de en arwirionne. Bon, debenag marteze. Matei. Marteze kav iskiz da lot kaout un desten e galeg, mais non eus ket laret nout ket eus breiz. Non, Mais non. non ket granet ba Laval, Ya, hag goudeze meus gant me studio ba raon, setu. bekad kadran de zewel an dezen, war a livorien en breiz, hag, skridou a livorien, hag vese meus gwet connaissance, veus di jolod Xavier Langleis, Ya. a skouive ye en brezonak. Ya. Hag epen kentam, e jonge di e la bourfen war nan, ben e fin meus ket gwet kemese, hag zewa ur sort farsaden, meus laret d'un devenaket da mignon. Ah bah je vais apprendre le breton. Ya. Zewa davat un difi, ouiton. Vite farsal. Ya, hag plus je dis kad difio ba me bue, hag meus laken me anno baskol an emzao, Allez, a lancet. a lancé de gisse. Mhm. A donara braukenan gant dit, neus e gourremenou, suront ne oa denebet gwez da lavar ne oa ket gant de breiz. C'est zo spland. Et barz da leor neus e la pluie que tu as oublié dans ma chambre, a zo deux dermez et ti guater, non neus Ya. ket lavaret. Non. Et zeus neus e barzon egou, hag eus poltriji. Ya, An ol poltrijise a zo begret gant dit. ya. Penonz ou deud d'ober poltriji vel se. Epen kentan nik lian mat gant an testeno, Non. tamm ebet, gweding be distag, mais et même schools. Mad. Zewa un tamm a rog a prantaj o kraouian, Ya. hag e oan me un ba me randi, a zewa pourneur di, mais pourneur tre, Ya. bekot be an pournus, Ya. hag benefin e pen kentan oa ur jonge, enfin gant ar jonge, klask kompren penons beoan me unan, me genin me mamostra. A benefin meus lakot e plas penons un doare d'ober, l'air ma ven gwelet diouech, bapet, war poltret. Sais-tu? A ze neus zaouet ad randon, pegur be deiouso, ma ne oan ket barek d'or man ebet, hag e oan stalien me war me hanape deus beure gant me bor kafe. Ya. Hag dans deiouse oa pe zewel ur poltret, pe tamman jo me ben bober man ebet edande. Nous eus bet savitet gant ar poltriji. Ya, a war ya. Penonz e la bourrez, evit sevel ur poltret de gisse. Ben, da poenze, ne oan ket preparet, ne oan ket prederiet en arok, hag don are wel e teue, quoi, de la rede, bo, ba, ran, essa ober un dra benakot, war an ket re penonz, ne na, pas perag, mais hag, tolio esse oa mat, Ya. tolio esse oal oa ruitod un tamm, hag meus miret un debedre, hag Hag skarzet ar peurist. Teus desket tre forz ober neuze. Ya, meus ket deskad ar. Met le renia a rez kalzi gantra ou memestra. Ya, zeblije di, penonz non wiskan. Ya. Nemzi wiska, ye. Non di wiskan, ye, a wejo. Gwere me pas du stu, meus ket kredet ar du stu. Non. Mais ya, ze... Marad ie, ouit behan un denal. Pugur zeji koure an non le reni, en ur jonjal ou un denal hag e oa ur Clarisse benakot hag ur Clarissal, oan ket ar mameuz reo. Matre. A bep seurt skeudennou brao kenan neuze a c'heller ad kavout e barz da leor. Kini garantit bremañ a veli or pennou, tant mis du ave beploa e montroulez bede oa ron an irien o filma ur bourmenaden kanet a kontet a dansedier. Oh, rendez-moi la belle disque
ben ar sos bord an dourdu, belira rendez-moi. Deski istor kervuntroulez dre a c'han. Setu pez a genig Caroline Cloarec hag Antoine Gauchard. Bord an dourdu, poen diskenet, au rendez-moi la belle. Marivonig war ur plach yaouang be lairet gada zaozon pa oan diskenet en dourdu, ar ster, c'hwezek vet kantvet. Marteze ne oa ket er blavez pemzenkant daou war nugen, pa oa be gwastet kervuntroulez gada zaozon, met en nebet blavechou goude. A blamor da ziwal porz mountroulez douz a zozon eo, e oa be savet tour ti pen an laout e fin ar c'hwezek vet kantvet a kastel an taro, er bai en tam maraok. Il est dans la Zolande, les Hollandais l'ont pris et les Hollandais l'ont pris. Ar valerien zo pedet da gant an ie. A var boun meur mountroulez, be savet evit an endouarn e triverkant un an a trihugen, e tanson. Pares poul der gata, pares plouare. Ez eus tu gentil. E ili sant Melani ema sant Avertin, pe Iverzin, le santvet sant dibouan ie. Pedet e veze da ziwal diouz a boan ben. Ru an vet ru a boan ben zo e mountroulez. Eno e veze kivigerien gwechal. Labour al l'air a veze c'hwez fall di varnan, a da heul poan ben gant an dud. Vetoulet baz ar mor braz d'ar pesket da zibi. Da houde e tiskenan gant a ru Ange de Garnissac. C'hon en oa roet kalzachan da gervuntroulez da zevel c'hoariva. La cour du palais, mon ami, y a une jolie servante, y a une En dans zivera zo gred en doma a raokimiadi. Baleadou noual ave ho knig e c'hoaz en amzad a zon. la cour du palais, mon ami, y a une jolie servante. Trop eus bet lariz d'ober ur bourmenaden kanet pe danse develse dija? Et ben pas c'hoaz. Pas c'hoaz. Mate toyo. Ba ya, pe raket. Aze on eus gwelet an dud o renemat kavout assemblez, te avad a zo krog d'ober ur labour divarben an digenvez, peseur doare laboure. Zezo o labour a deus ar fotoyo, Ja. meus a poltrejo, meus tenet, diwar me ven. Pugur pas de nebeut blaouaio, meus gwetzi. Mate bremañ zo ran benaked a fotoyo, Ja. lot diante zo de skarzan, mais manstra. Goude ur certain poen on be squeeze un tom de zelet deus me fen. Mat. Hag me jonget e vije kontant de vont d'orze gant tudal, hag ie de enregistrant a pez neun de gontan war an digenvis. Hag e vese meus komanset de penons de zewel ur actress tro d'antemze. Nous e penons e labourez. Gouleran, mon et résidence. Ya, Da penons kevredige chousso. ya. A gouleran gante, yen on lakad en dar empret gant tud prez de gomer pers. Mat. Pas largeux a zo, ie mon dozi. Ya. Petan mon de l'air a zo pre OSD. A wejo e barhoajo, a wejo e l'air al pas banti. Ya. Mais ya bean barzel l'air a zo intime a war ouite. Me daoust hag o tut a vevo unan? Pas drerit. Ah. Just an mez ezo ur gudeni comme eus maremont, pugur pa ve cause du stud eus an digenvez, Ja. an dud a jonjde. Ah bah, mais nezel que di oui, pugur me zo gant me vormi, gant me bugale, pe gant me mignon, Ya. pe e holok ie. Ya. A gant dud ze ne jonj que de, tizod ie gant an digenvez, hag en gwerianne toun dut a penons A zo e unan Ya, A- deus ar penkentan bet ket ar marv, quoi. hag meur a zoare a zo da veza e unan. Eve just, mais zezo pas largeux, et comprennent, pe disquel, tout dans un mode de vean, pe de veouan et unan. Daoust hag eus ezomp sevel ur galv, evit kavout tut prez da destenia. Ah bah ya, laouen. Ya. Ya, m'avait tut au jom neus force plaire hag gant tut pe o unan, et vin content de vont de welene. A penons mon e da rempret ganit.
War me Facebook, Ja. Peterman évoca de me coordonner war Ja, internet. kavet-vo, Ja. kavet-vo. Petrari gant ar pez a zastumes, gant ar poltrigi a rez. Pas large vije zewel an diskoeadek gant ur zon. Hag ur zon a vo franmet geni gant gerio frazenno pas drerit penons tout an intersadenno en o vez e vi just. Ja. Mais de gant tammo de spezo belaret hag surtout a pezo a boesti et non pas lakat e liam a pezo belaret gant un den gant ar photo a diontan Ja. dianti. Gwid ma vije anonyme a war, quoi, diran a war. Ja, nous ez eus tu komz dit a konta penons ez amper an digenvez e baon. Ya, puger e olve d'allié. A te em zant da unante? Ya. Ja. Da vat, ba, Pas a to, me mestra. non, pas à tout, Non. mais juste, mes mignonnettes trop drôles, mais... Ja. Mais... Endi a vars. Endi a vars, ja. Komzet an eus tu chantik deus a labourteus gret divar ben livourien. A livourien o deus livet breiz, c'hoant Ja. em eus gouzou diror, met deus tu vo kinnig ediom leor gant arzur konanek divar ben a livourien o deus livet ar bejin hag ar vejinerien e breiz. E pat bleadeu eo deus ar vejinerien a euenet ar livourien deuet a bell avet kontain bue ar vro. Ma zo et chuit Bol Gauguin, Émile Bernard, Mathurin Meheu, Goto Marquardt, et au chomet ar bejin war ar reier. Chomet eo ive, un istor da zal sonj. André Cariou, a oa renerkour mirdi ar ziou e Kemper, I spécialiste war skol Pont-Aven en doa rand sevel ur leor di ar ben an danvese, deus kibren betek rosko, e vet tolpet amant tri rand anterkant oberen, ur wir studiaden war ur vircher stardeo, ur zel leun a garantie war an aour kistin. Klevet an o deus ale ur set Laris? Un gwerene makat. Bon, e ben vraiment teus. Ya. Dizale te yo hermez leoral gant gwater, divar ben da leor tezen, petra vo e bars. Peta vo e bars. Pas de seiz la, meus la bourret war skrido a livourien en breiz. De la rede, livourien de vreiz de livan, mais pas reret livourien ganet ba breiz, petamant gant a formil ba breiz. Hag dastu men meus, Bern skrijo, hag lo darn vrasan dionte n'in ket bet em bannet gwech ebet. Ah. Enfin, pas darn vrasan, mais man meus tra meus kad tesorio. Hag em eus be ran de em banne, a surtout de rei ur square penons a vije un terme représentatif de tout a skrijo a haler kad penons oberen a livourien, oberen skrivet a livourien. Ne meus zaoued un dastumat skrido, hag ouid a levrenze, ne vo que koz met deus an abillet hag livourien deus Pont-Aven. Pesor de livourien da skouer nu. Ouid an ni brudet tan a vo Paul Gauguin, Gauguin, e just, mais ja. tout ar strolad a zo tro drodan, e Maurice Denis, Paul Sérusier, Émile Bernard, Armand Seguin, ie, hag un nebeudreu, muior di an weet, evel penons Albert Clouard, a zo un deus an trezorio meus adkat, hag neus kouvet kalz, a neus man bet em brannet. A petra gonton bar zantesten ou se? Boss ur treo benefin beanzo lizero de gaz do formil, man meus que laket kemese a lizero vese, mais critique d'art ave, teorieno, barzon ego, romancho, théâtre, mais il y a lié sort et tout ar pez n'en skrivet. Hag ur skeudenn eus breiz a ront e bar ar penadouze? Oui, a levrenze, me choisit disquel kentor a lié sortet, hag skrido an abillet a livourien deus Pont-Aven. Ne neus beanzo un tamm deus tout, hag oui de levrenal, e vo gweslet kentor deus justement skrido a livourien di war ben breiz.
Nous avons un sacré labour à jambes d'Aubert. Ja, war ar sternman. Matré. Et ben, truc arrivera, dit Clarisse, d'Avezado da Gontakos Gagnomp. Merci, bras dit oui da bedaden. M'en ebet, et mon vraiment au fond d'azélé de heures clip, à zobé savet quand heure bars, un temps Miguel doute. C'est véné des bédar clipsé quand kaulangouette à Miguel Debrito, heure varzonek bescrivet, dibunet à Roiriet quand Bernestangui, manifesto testament d'un den, treuset quand en alfo. Ma zam krohen, neke da verza. Vele rio harzal, var harzu war beit. Vele diskaret, var doen ar beit. Uchal, chuchu muchu, iva ar peso beit. Ma bue, vel un tam piliou, re an dour, re. Nunc e betapet roas. Mas am krohen, neke da verza, nunc e poa, roas. Anai cos, neke mao, roas. Skrignadek den, kreiz ar brousquat, an arga. Adona Rayo, skillful da hard. Oten eanal, disalanet, lan I galouar. Andi fautet tueskalan, teuzet an ouar. O klask flou arman, gindan mahein poad. Goudor repu, discuis, arlu toku tousek. Brad a chleier, barz a cheriou di bradet. Pouleier strej ou an daoulaget takonet. Korf, santel, tor et la ville d'am en navel. Ene purbadel, treux, tor, estum, sort ail, estum a haro, ar pesk, ar garvenanden, unet ar maro, dan emgon, ma un an pen. Gwela de ram vals, e diseo la huatay, e vel ur ster en em zal, e o gwen ar bay. Stankerez a boar, a limet a primelen, zigasso en drodin, ar milez ur kelen. Lem vo dir ar bigr, a chleze, mez a len, an erz a gerzo, ar yehet chouk e ben, lagat goar ar sparfel, sur a barrio, mein, or en ban ar peor, evit ar vech du veo. Don a rin gidrous e kreiz o uve ou seiz. Vel un teuz, o skorn a garspon, o keol du bleiz. Kren a raio an dour a gramo zirolo. Emaon o hen ban ar brezel, evit ar vech diveo. Ar freuz, kreiz o ilizou, a blanto reuz. Ur vech gwelet an oulen, rezivez da gaout keuz. Paneo ket ron ken la helch, e mor kiliet, o lezen ou fos, ayad an oalet gant griliet. A da rin prez, var luf kempen o skouidou, en o lizerenek, e veskin ar lizerenou, o pugale, a ziles o tier, evit eulian var huitel menecher. Perad, en ban kemenman, dindan an eol. Zobet treuzet e barz ur veol. An taro, a skul dour evit ar pesket. Ne bagaro, gompreno, a renet. A geloudarit evel just at kavout ar clipement var ar ouedat. Distrom davon troulez bremment. An anoioulec e brezonek a zo loden deus glad a gid an telez breiz, Yann Philippe Talek en eus roan mirout a difen aneo ar mu a machel, bede oa Ronan Irien o film a anean e plouezor hag e sannian ar biz. Eventual zo orneiez, a vez goloik gant ar mor, len ar gerzit,
Rorvelen, tu vois, hag Rorvelen zo Rorvelen braz, Rorvelen vihan, menolen. Beva an amañ a baouipel, bemestra, hag spluja a ran, bezo monito er c'hlad spluja evant troulez. Hag a liez, pas eom da spluja, nan a vezont ket an noioù. Nevet an noioù a zo fra c'hartennoù mor, me neus ket kalz an noioù e brezonek. Neuze meus bec'han gouzout peler oa a reier. Se zo glad ben ar fin. Glad an dud, tud ar vro, hag a zo vont da get. Mane tatumon ket ane. Setu meoed, Yann Phulup, da houlendig da regoz vro, an anoioù kereg a ouien, evi sevel ar garten vo resis eus baemoun troulez, eus an enez vaz da lo kirek. François, evi? Gwechal, vije ket lavaret beg an ar loesenn. Vije lavaret roc'h molonik. Roc'h molonik. Ya. Apelerman roc'h molonik, resisan. Roc'h molonik zo aze... Emañ. Ya. Alors, e pen kentam eus labouret divar an enklas gret gant Leber. Un zo et da houlen digant tud a pesketourien, tud a labouret va bord ar mor. Penaos e veze laret bezant an oioù lerc'hioù a oa va bord ar mor. An oioù a reier a gal. Hag kavet meus neuze al leor gant an dastumadek. Met karten ebet. On a leor neuze meus laket an oioù var ur garten a vremañ, rak un eus implijet ur garten nevez ket kavet ken a goude, me zo et da velet an dud, evit kaout an oioù all, pe evit bez a sur e oan plaset mat. Ezel eo Yann Phulup ie, eus ur strolat da viret an oioù lerc'hioù plouezor, ar gumun ema o chom en enni. A lezen 3DS a houlendiget ar c'humunioù resisad a chom lerc'hioù, en ur vazen vroadel, evit a boumperien, an ambulansou, pe a faktorien, evit ma helche ar GPS en chamad an eho. Mer a an o lerko zo betennet eus a chom lerc'hioù officiel ga kuzulkier plouezor. Kiral zo bet kolet, prodibon zo bet kolet, kerfenefa zo bet skrivet seur, a galeket ebet ive an oioù, a vechou, a tibral zo bet kolet. Neuze amañ, er c'hoazent, on eus ur skoyen deus ar pez zo bet kolet, just amañ, quoi, me pepler e argumun, e c'hoarvezet ar memestra. Evit a velez tradurez nejom nemet ar panel glas, route du kun, aniverennoù an tiez. Ar panelou gwen ba chomo pat pegeit neus un ket, rak bremañ ne servichant ket evel chomler officiel an dud. Man eve ket implijet an oioù lerc'hioù evel chomler officiel an dud, ne vin ket implijet ken hag evin kolet. Tra ar pez ar rouledon ni, pe zo an niveren, ya, a boez eo, mui an oler. A mosse, c'hell fe chom beo, an ol an oioù ler, ergumun. Evel zo begret e plegat gerant gouimek, pleiber, un tammik e pepler amañ, me amañ e plouzor ne deus ket dibavet ar mod se d'ober. Evit ar poen, no deus bet tud a strolat respoun ebe diget ar c'huzulkier po deus goulennet bez ar resevet. A setume e kreiz ker montroulez e liorzou domani an teich runen, braouan amzer e montroulez, ur sapre gwelet var ker montroulez, agaman gwechal goz e oa chom un arzour Jean-Louis Nicolas, a oa chom just dindan en ti brudet e oa er vro, pugur en eus savet a livet nouspet gweren livet e elizou ar vro. Agat kavet emeus Jean-Philippe Davodo, penons mankom? Na, mal ar jeu. Eus ket aglem, braouan amzer? Braouan amzer eo, dreist eo, ya gant tout an eo l'amañ. Setu Jean-Philippe, te zo chom juste e kichen? Ya, kostet stigar, quoi, pas pel zaman, quoi. Ya, a daoust tagan peus betro da zon amant dija? Bet don amañ e pad an devejou ar glad hag digoret e oa d'an dud hag kavet meus a lerze braou tout, quoi. Ya, pur daou gouzout e livet tout mogarioù anti gant Jean-Louis Nicolas, just a war, ar pez a zo digredus a trugare neuze ive da Véronique Pogam, mestrez al ler. Jean-Philippe, desket peus brezonek neus ket pel daou vlaso? Ah, pas pel zo, ya. Perak ta peus nevezon erbet ze, quoi. Ya, perak peus bec'hoant deski brezonek? Bet on e war nenez c'hwer blaso, bremañ, evit ar vech kenta, hag duze, moi, kejet gant tud deus ma oad, hag
tapet d'on bet, c'est-tu. Yeah. Tapet d'on bet, reg et pas de pelle, moi qui est clevet brezonek et Montroulis gantud de Zmawad, quoi, à sais-tu, krogedon da Egina urvué gant brezonek et bars. Don ar abraogandit gouremeno. Merci dit, bon. Puis urtiz au genedik de Montroules, mais kavel da famille a zo kentor koste 40 et eneskalot. Sais-tu, y a ma zut cause à jomé var an enez kalot, ma zat cause a oa veziner, ma mam goz a oa labourerez douar, hag duze, loden braz, eus ma bugaléage, moi passet de fa duze, quoi. Et puis il y aura l'air souisus spécial et au enezen kalot meusra. Neket de nenezen da vad rag tuzo da vond Treuji, mais da diwal de zalonno. Ya diwal, ya dangerus relvezan. Mais il y a l'air dispar, quoi. Bon, chinchet deo un elguer et une escalade vraiment, ragaro que wa l'air labour, a vraiment et de d'avezan l'air spécial, quoi, l'air vacanceux, l'air évite discuise, on t'en mic, quoi. Mais bon, c'est tu paiera que beprès donc de torrer les dao et très caout plijadur avec la bourrade var en énésier, quoi. Hag neskepel plus de keloufal, puis d'avant zo be tapé gant ar beo. Sais-tu, var l'air et fait les dînes, Aubert Andrabenac, évite kaout, un doare da gomz d'Iwarben Andrare, quoi. Sais-tu, à peu savoir leur film d'Iwarben en Istorcé, bon mouvement dessus d'azélé d'un tombe de deux films, Jean-Philippe, en vide cet été-là, c'est long. Pares pulderga e pares pluare e zeust un gentil yawan o sever narbe e vit mon da brezel din dan a bar du kes en deus astu met kals tu deus a bet kon vrez e vid monet d'ar brezel rest amo da vos aus me meus va map silvestri e main tous e horto me meus va map silvestri anem eus nemedan aia a eul d'ar strolat gant mach e yen aiban un ozen am e gwele ne oan ket kousket ma gleve mehet kerlas a gant e son vama. A dur d'ar koud e c'helin mont var internet da zeleb deus ar film a bez, an vet cet été-là var l'erkien Cube. Jean-Philippe, piou mamo poez gole da eo kana? Mazad, emi chance. Ah, sûr. A petra er gant a oen se? Etre parez pouldergad a parez ploare, se zo ur gant a oen eus douarnenez damsonj hag a vo kavet barzaz breiz ye. Hag penaos e deud dit ar menos filmad avam da famil evel se war an istor kriz a kalet memesra. Me a oa gant anket, quoi, hag ar pal ne oa ket ober ar filmber evel just, quoi. Chance meuz, klan eo maman, me maman do vont d'ober ar filmber, met filmant evit d'astum, quoi, en avoir et très zomp. E oa kenter an affaire personnelle e pel kenta? Davad. Ya. Davad. Hag var l'air gant an amzer, hag goude bezan bet franmet ar pez moa gret, deux edeo ar famille da vezan adu, d'ober an dra, da vezan savet, da vezan diskuezet d'an dut, met de nent ir eo bet, quoi. Hag pa peus filmer d'avant, ma ouie oa zo filma, pe dreguz e oa an trao? Etre an dao, quoi, la comp. Donc, ere fier, enfin, évidemment rare, mais avec chou, mais à oa au l'éran, trauzo, évide la cad
ar film da vezan naturel or, quoi. Yeah. La comp. Hag de debrao, hein, puis Agus Penze d'avant, zo beoatao. Setu. Mister a fait son. Chome dio vezan. Et donc, c'était un ben doare évidou lié labourat varnout, d'y avoir ben da psychothérapie, es ben a film. Bah, kalz, enfin, andrare a zo bet evidon, ur sort psychothérapie, evit kregi gen... gant an divezan, rag d'ar poenze e oa marteze an an divezan evit ar famille, quoi. Yeah. Astrol, quoi. Astrol, quoi. C'est tu perak et moarant da goulen digandement ar dar un pred on oa et pas ma bucaléage, ar varler pa oan krenard da tout. Hag, bon, ar varler, de deo da vezan cet été-là, quoi. A varler peut se saver d'ar film, a varler peut se saver lié un abaden li en met gant ar film c'est. Setu, ya, eskiseo. Yeah. Met an end eo bet an drare, quoi. A petre an abaden c'est neuze. Dija di babet eo bet gwell ar filmou e douarnenez, hag var l'air ar filmou e oa ar sort gozaden, quoi. Hag gant an dud sentet meuz un elger spécial, quoi. Hag e fele d'an dud l'art di war ben ar l'invet. Hag var l'air, sonjet de moi, e fait marteze mat da lag an drare varvel var al leuren. Hag setu sonjet meuz da skriva penadou en ur drevezan, ma nises, ma mamgos. Pem tuden a zo. Setu, ma zad, me, ma mam, ma nises a ma mamgos. Hag d'ober, da troran an teul film, hag ober ur sort mon adon etre a leuren hag an teul film, quoi. Yeah. Setu. Matre. André zo dedenus kenan, a gouspen, vraiment, te zo brezon eger, comédian, a laboradarez gant ur pod hag a zo bruden mat amañ Bob Simon, setu selom neuze ouz abaden Jean-Philippe Davodo a Bob Simon an vet dansal pe grevi. Danse. Vraiment? Dansal pe grevi. Tu zo da gaout un tammig son RS. Da gomedik a gostez ne ket fall. Andraze zo e barz Corée Beyoncé. Oh yo. Ja. Ba setu, don kleiz a gostez, don deu a uz a leiz, an dawar ne nuel en er, gar deu en diavez, un daoulin pleget un tammig doare ki generez, diskwez ar walen tro ar biz gant ar c'har glei a gostez, don kleiz a dra d'ar pen, a skei gant a fuskenou, navech evel se. Oh, ton salarez. Kalzik, ya. Ar c'hoaz n'emañ ket gant ma selioù. E gant ma selioù eo soun petra. Ar c'hamledigez a kostez a blijtit a ve muioc'h a darz gant to c'hoaz. Ah ya. Ben a fin eo evel fe ma feskenou o vouz c'hoarzin. Ok. C'hoant deus klaskover? Perak pas. Danse pe krev. Setu Jean-Philippe Dedou d'aben da lacha Bob Simon. Setu, badigare, Bob. Petra an abaden se dansal pe grevi. Loden eus an dra, moa skrivet de galek an nevez western, hag troet a drugare da Bob Simon roaz a gadare, hag gred vareun RMJC Montroulez, e pad ma eil stage pa e oan o stumez. Tu a var a brezonne, quoi. Hag tezo comédian a vicher? Ya. Mais de c'hoant peus labourat e brezonnek, vraiment? Ya, ar pal ve fe d'ober da labourat muioc'h-mui e brezonnek varzu ar sevenadur, men bon... Goulet-vo? Goulet-vo. Petra neus roet dit ar c'hoant da bignat var a leuren? Pa e oan bihan tout, ar marteze ar petroari moa sellet evija ar vech kenta gant ma zut, quoi, d'am sonj d'ar poense oa
Chelener galeg hag a oa ur mignon d'am zud hag a oa o Robert ur pez Roariva hag chomedon e garantez gant ar Roariva, quoi, ben fin, quoi. Ya, te oa furlukin e oaz pa oaz bihan? Un tammig bihan, met pas ket met ze. A gret peus studioù var ar c'hoari neze? Ya, en aoned, ya, pa on est eruet en aoned e Daouville, quoi. Ya. Betek Daouville Daou, quoi. Hag a skriva ar eskalze give? Klask 40 Aubert, ya var ar BMDs, quoi. Ya. Kavet meus amant ur bureau a drugare d'ar Théâtre de la Corniche e Montroulez. Ya. Hag Klask 40 Aubert, ya, da naouer, bedeg pemer, quoi. Hag ijin natraou, hag a skriva, quoi. Red eo skriva evit Aubert, evit mont var a Leuren, var l'air, quoi. Ya. Hag a gant petra ou da oane dizu an deiz evit skriva? Tout zo liamet gant an distro, quoi. An distro e Montroulez, quoi. Hag bremañ e klaskant Aubert, skrivañ ur pez Roari va liamet gant ar yezou menorel hag gant liamet gant ar lor hag gant ar mez, quoi. Arvez, ya. Setu. Matre. Arvez. Jean-Philippe, te zo komedian. Me dive kaner. Oh, ya, bout. Selum justu neuze ouz d'astrolad, an vet kroch dedans. Sais-tu Astrolade croche dedans? Petra Astrolade, c'est Jean-Philippe. Astrolade krog e barz, quoi, troet e galek, quoi. Astrolade kanar martelod, krouet en aoned e Daouville dek, quoi. Ya. Puis en eus ket kalz eus qu'on a ouenou martolo de brezhoneg da skouer. Guire, marteze eus an avezan diou petri, quoi, da skouer mes o ganed e kreiz ar mor, Neus ket kalz, golarez. Ya, guire, ya tapet on bet berri. Perak peus bec'hoant mont varzu qu'on a ouenou martolot. Se oa an afer famille, roi Ya. hag adare. Pa e oan bihan, eveze kanet e erger, evit veze assemblez, quoi, hag tout ar famille a oa liamet gant ar mour, quoi. Setu perak, ma zad a oa o seni gitar, evit lakad plijadur. Hag el pious o bar Astrolade puis raze war niveruseur de costume dans er vidéo. Ya, vidéo ez eus ur strolad eus Zeland nevez, Ya. hag an evet Wellington Sea Shanty Society, hag ya, une histoire farsus on eus gant ar strolad zer, hag ed eo e naoned leik hag a zo o seni gitar clipze, hag var l'air krouet eo bet ar stroladze e Zeland nevez, hag pa e oan e naoned liamet e oa gant yomp hag bepred e oa selet pa e oa peus stradek. Ya. Hag ar potsen eus gant a oen brudet tre. The Wellerman hag a zo bet kavet ad paket. Da skouer vat TikTok pe ar oadoudou sokal. Ya. Petai ar gant a oen? The Wellerman. Setu m'en vat peus bet klevet dans ton ze dija. Ya, chanson eus bet drag var l'air ar confinement eus bet ur sort buzz evel ared, quoi. Gant potr ar lizer eus bro Iwerzon hag enrolet eo bet ar gant a oenze e kermeur, quoi. Ya golet er bet a bez gant nous on ket pet den. Million nous a million. Million nous, ya. Milliardou zo ket martezenik. Marteze, ya. Hag eus sama peus bet tro da zeni ar bet a bez gant Astrolade. Bet don neus e Zeland nevez just a waller e bro Canada hag
et République tchèque hag broi Werzon hag un tom e pebler et brochal quoi hag e breiz evel just. Si tu quittes d'avelet, ma croche dedans au treil, l'herbe mort au chom, da ouais mon d'avelet evel juste. Hag ober est-ce qu'on a discornier à moi et mon troulès. Ya kroget donc Jan Berkere. Ya evel juste. À Jan Berkere on nous betro d'avelet amant et mon troulès. Merci dit Jean-Philippe Orbijadur et bête. Merci Yves da Véronique Pogam mestrez amant domani en terre Rurunen, à Brément, mon d'Azélé, de Diel, ben enrôlé des Dauviltri, Festival Panorama, enrôlé des Roiriva, Montroulé, c'est une zé Rodolphe Burger, à Bouestan-Diel. Commencez neus gwell ar zonerez elektronek Panorama d'Erdanoz bar c'hoariva Modital e Montroulez. Zonade kenta l'er nevesed uni Rodolphe Burger e bladen zivea Hôtel Robinson a zo besavet va Renez Vaz, assemblez gant ar skrivanier Olivier Cadio e o bet da enrola mouechou a zonu an enezen l'er memon chom di baouet trizek vla. Gafni l'ervel un théâtre, neket nemet evit ober Peugeot théâtre. Gafni zo tu ober Urban Treo hag bet Rodolphe Burger a Hamad gant l'er Tom Awar bien kador darempret kring gant an dut a Chiawane non. We stood there by that little river, aliens took the river. Meska sonerechou disanvel a zo gouizieg ez aouzerien Panorama a Rodolphe Burger. Bedet neus Eric Marchand hag ar vreudeur Daniel e vikan a gantan. La vedette, un peu grave, tu vas aller de bas 10 minutes, à peine. Les bateaux, joli. Île de bas, tu verrais un peu là-bas. Le temps est parti pour rester. Plijadur. Evedon neus ban e café et don var a leuren hag klasket on eus penons kana un dra benag e brizonek ar zonerez oa grigantan a tremene de mad an trao mais anj den pegur neus laret ya fentusker pli justre mon areom da glask ober an dral hag on eus savet peder gant aouen. A bepseur da zo da glevet betek disul kerz gwell ar zonerez elektronek Panorama. Tudouker l'idée devo priziou da zon ar brezonek dimecher a zeud an drizeg e naonet ne kerez divezad eviden emen skriva a skin e devin dir yaoa zeud ar bevarzek neuze divezad en noz. A tu vo dur rad kaout a lid var ar rouedad evel just. A mal zo var non gouzeut gant piou e yelo priz brezon e garabla. Pa oed var l'ene gant ar strolad alvan a gaez. Suspense. D'ici la ze, e vo skinel un teul film anvet a voezuel be se venet gant bleuen ar borgne, eul edideuz an arzour Quentin Morvan e pa d'un toulad bloavechou, liam luziet en eus gant ar brezonek, met tamm a tamm e teud a vez a skléror plas ar yesse en e vue. Adam zon j'ai ur gwir preder ar gavez gant kalzik tudiawang deus ar vro. Gwir. Setu echu, onz royat e bromont troulez. Hag e klozon gant un tont sonerez, moi. E ad kavet e vo ar strolad kaolila assemblez gant an DJ El Maout, fiziet e bedeno, skriva a sevel kanaouen a redadek un tolker. Emgav amman neuzet ar ben var nugen a viz me, evident digwez. Ar vechazeu e vim koste konkarne a foen. Pokout trouz mignonet, kenavo. Savet da bet e reurik, ur ban e kafe lambik, ur beruken war muffen, a paliour war me drem. Gwiska ma brag ou lufrus, a ma botou sport flerius. Ah, daou la son a meus ket redet, a setu ar ukwen. Arretanek! Une entrée, ça va, c'est, mais devant que ma
Nawe d'Arstérique, Clouar vo en nose, Roari tro ar pouldo, Cool seredan, et no chan e rezet, Aziwa le brepose, Funtenar oui ramo, cool seredan,